Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 10 август 2025 жыл. Ош, Уна базарынан бұйырса видеобузду тартууга улантуудабыз. Лайктардан басыңыздар, бизге катталып коюңуздар, сиздерге ар дайым пайдалуу кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Туғандар, бул видеобузда ушул жалаң российский машина болот, 07, 06, Нива, Волга дегендей. Бизге катталып лайктардан басып коюңуздар. Жигирма бир, 14 170 миң, 2007 1.6 объем, 7 расход. Телефон номерлер 39 0062 706 менен. Канча жакыны? 140-га. Бүгүнкүгө. Ол не işi бар? Кадуай, а? Болду. Волга, бирок баасы жазылбак бир. Кейинги 21.07-да баасы жазылбаптыр. 2011 экен бирок. Волга. Бул да баасы жазылбаптыр. Канча экен ага пулу? 350 миң, 2011, 1.6 объем. Телефон номери бар. 350 миң дейт. Кейинги 21.07. Канча бул ага? Канча экен бул? 130. 130. Жылы канча? 2004. Номер айтып коюң. 505 75 05 55. 75 05 05, а? 75 05 55. 75 05 55. Кейинки 21.06. 96 жылы 1.6 объем, 7 расход. 280 миң, телефон номерлер 78 менен 26 01 67 экен. Кейинки 21.07. 2010 1.6 объем, 6 расход. 230 миң, телефон номерлер. Кейинки 21.06 2002 7 расход, телефон номерлер, бирок баасын жазылбаптыр. Канча экен ба билбедиңиздер ма? 180. Жылы 2011 1.6 объем, 7 расход. Мына телефон номерлер. Ондар көрүңүздөрчү, 180. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда экен. Канча экен басы? 90. 90 миң дейт. 2007 1.6 объем, 7 расход. 702 менен 48 20 01. YouTube'га. 93 экен жылы 1.5 объем, 80 миң дейт, 77 менен 54 24 69. Азырынча эң арзан жүгүрү ушул болду. Мына Нива жок экен, маалымат кагазы. Кайтмадыбы? Азыр. 2003 1.6 объем, 90 миң дейт, телефон номерлер. Нөл алтыны? 21 06 98 жылы, 6 расход, телефон номерлер. 28 28 15 22 менен. 259 миң. Канча боло турган? Боло турган 200 кишине өтүп берем. 200 кишине өтүп беребиз дейт. İşi yok deydi. Dayar eкен. Şunka болуп турам. Şunun neresi болуп тур. Көрүңүздөрчү. Кейинки Нива. 2003 1.7 объем, 350 миң, телефон номерлер 58 менен 04 88 04 экен.
Keyinki Gaz 2107 1.6 alıyorum. Telefon numaralı. Kaç ekan? 220? 220 mi? Hindistan nomer kısa buna 220 mi? Oldu. Keyinki 2107 2006 1.6 alıyorum. Jet rasxod telefon numaralar 57 menen 67 55 54. Ye? Baykez'e faqat like'dan Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Qancha? 130 kam var deydi. Ko'ringlar tuğanlar. Neka nomerleri. 2006. Nöl altın malumat qog'ozi yo'q ekan. Keyingi 2107 2011 1.6 объем. Jet расход 220 ming telefon nomerler. Bunda tolka stanovkani o'zi. Bağlar yazılıp turib Jigullerden. 450 ming 2013 1.6 объем 6 jet расход 99 menen 88 84 00. Бұл Lada ne деген болып қалады? 4 тайнектен электропакет екен. Механика. Görünüzlerçe. Бұл бас yazılıptır. 150 ming 2011 06 объем. Telefon numaralar 508 minen 25 63 63. Rusya nomeri degan. Бұл da nomeri bas yazılıptır. Бұл da yazılıptır bası. Бұл da bas yazılıptır. 2107 bu. 250 ming deydi. 2010 ekan yıl telefon nomerler. $230 ming deydi abi 07. 2011 1.6 объем 6 jet расход telefon nomerler. Keyinki 220 ming 2011 1.6 объем jet расход telefon nomerler. 220 ming. Keyinki 21.07 2011 kaç ekan bas aka? 270 telefon numarası 71 minen 70 51 52 320 ming telefon numarası 225 ming 92 75 92 2011 Lan bas yazıldı ekan. Yazıldı turdu. Nomerle küçtü bolgan 02 001 deydi. 2009 ekan al. Bas qancha ekan aka? 360. 360. 77 menen 14 88 12. Gidravlika, shumka, kamera bardı var deydi. 06 111 deydi. 310 ming deydi. 2011 1.6 telefon numarası 53 36 65 02. Бұл бас yazılıptır. Бас yazılğanlar tartaylı. 2007 bundan basa 120 ming telefon numaralar. Niva
500 ming dedi. 2008 eken жылы 1.6 объем 6 jet расход 500 ming 56 менен 52 51 53 дейт номер. Тарттык а? Мынаны? Бул Лада канча эле бул? ВАЗ-2110. ВАЗ-2110. Жылы канча бун? Жылы 2005. 2005. Баасычы? Канча болушу канча берип бересиз? 80 км бар. 90 km var. Номер айтып койбойсузбу пока? Номерин айт. 995. Аха. 800. Аха. 470. Болду экен. Кийинки 2107. Баасы жазылды, бирок баасы жазылбадыптыр. Байкежи деген. Баалар жазылбаптыр. Бул да жазылбаптыр. Мына 06-нын маалымат кагазы вообще жок экен. Кийинки 2107 2010 экен жылы 1.6 6 jet расход, телефон номерлери 36 65 02 53 менен. Баасы канча экен? 180. Канча? Сатып кетти. Сатылды. Канчага кетти? 350. 350 миңге сатылып тур. Номери 20 деген. 350 миңге сатылып тур. 2012 бирок номери баасы жазылбаптыр. Малда баасы жазылбаптыр. Тугандар, мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар, достор менен бөлүшүп, анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнүңүздөр деген жакшы ойдобуз.